از اکثر بچمجم سروک ناوندا لکولینان یا ایرامه لترکیه برای سرحان آفاجان نهاج انقره لگل من دنباش برای آفاجان. از خوازم برسا teşekkür ederim. بله از خوازم برسا استراتژی امریکا و اسرائیل دوی شریده بکم گلو زلال استراتژیا وان هر دو ولاتان شر ایرانه ده؟ Kesinlikle değil. Özellikle Na, Amerika bi Birleşik taybetî Devletleri'nin Amerika kesinlikle stratejiya wê ne Hatta diyara şu anda stratejiya wê gidişatına bakarsak li gor berdewamiya kar jê pêvajoyê jî em dibînin ku planeke çareseriyê derketinê Amerîkayê jî nîne dê çi bike ne diyar e. Sala borî di meha Hezîranê de dema İsraîlê 12 rojan êrişî Îranê kir û şer berdewam kir. Amerîkayê di 22 Hezîranê de li bingehên atomî yên Îranê xistibû gotbû armanca min ev e. Niha jî İran niha çi bike dê Amerîka bisekine ya paştevekşe evan ne zelal e. Ji ber ku niha stratejiyek Amerîkayê nîne. Plana İsraîlê çi ye? Weke li Gazayê, weke li Sûriyê, li gelek herêman ku heye stratejîkeke zelal ya wê jî nabe. Dibêje bila rejîm birûxe, eger rejîm nerûxe jî dixwaze ku alozî li Îranê çêbibe û tewle hevî çêbibe wê demê dibe ku ew jî armancek û encameke baş be bo İsraîlê di navbera İsraîl û Amerîkayê de cudahî hene weke stratejî û plan. Wan guhertina desthilatê be wê bixwe bikin yan wê rê xweş bikin xelkê Îranê wê yekê pêk bîne? Şimdi bir kere kendileri Niha bixwe nikarin vê yekê bikin. Eger o operasyoneka bejehî ku wê nekin û weke tiştên xuya dibe jî nakin hinek senatorên Amerîkî daxuyanî datin got dibe ku ew pêwîst be û Amerîka operasyoneka bejehî gelek bi rîsk dibîne û İsraîl jî xwe tiştekî wiha nake ji ezman da ku lê bidin ew ez bawer nakim ku dê rejîma İslamî ya Îranê birûxînin dibe ku dixwazin xelk rabeserpiyan serokê İsraîlê çend cara va tişta got û serokê Amerîkayê jî ev tiş got lê encamek ji vir jî dernakeve heta niha ew tevgereka ku hîviyê wan pêk bîne derneket holê dibe ku hinek rêxistinên di nav Îranê de rakin serpiya di rojên dawî de hinek xeber derbarê vê yekê de derketin lê heta niha te encamên wê nînin. Roşlatê Kurdistanê tê kirin we jî got wê pêşmergeyên Roşlatê Kurdistanê daxilî vî şerî bibin peyadeyî? ben hiç zannetmiyorum. Ez bawer nakim eger mirov bi vekirî û zelalî bêje ji ber ku wê derê rîsk gelekî mezinin di rewşeke wiha de yani hin hêzên rejîmê yên Komara İslamî ya Îran li van herêman bihêzin em dizanin ku hîn şert û mercên wê yekê jî pêk nehatine û di encamê de eger em bibîr bînin serokê Amerîkayê Trump dibêjin bi hinek kesan ra bê rêxistinên serokên rêxistinên Kurdan ra hevdîtin kirine hinek nûçe hene yek ji wan ku dibêjin serokê PDK'yê ye lê dema em li pozisyona wan dinêrin 22 Sibatê va rêxistinên Kurd wek PJKê wek PDK'yê weke Pakê weke Komalayê çi kirin yani tifaka navenda koordinasyona siyasiya Kurdistana İranê ava kirin lê ne watayê ku li gel êrişên Amerîkayê bo ser Îranê de tekevin nav hewildanekê berî di roja ku daxuyanî dan gotin ku şert û mercên niha heyî ji bo vê yekê ne guncavin weke dema Hezîranê ez wiha fikirim ku dê weke rîsk be ji bo wan. Xwe ya peyade bikarbîne serbazên xwe bîne meydanê weke çawa li Iraqê kir ew ihtimal nîne gelo? Şimdi bu
نها وقت تئوریک دکاره بکاربینه لی ریسک گلکی مزنن آمریکا ام ببجن از باور ناکم لی دیساجی اگر کتشتکی وهاجی کر جا عراق چو جا آخ عراق چو ناف ایرانه و لقادا ایران ده وهابه بکه گلک لشکرین یا امریکا لقادا ایران به او جده ببین هدف که فکری و ام موسا باور بکن که بجاهی و کتنا و آخا ایرانه نکارن حتی تحرانه بچن جبر که تحران لناوند ایران جهدگره نه لسینوره و نکارن حتی داره بچن دماوی چپکن ویلوان هریمان هنک الجهان ده دست خدا بگرن نه انجامک استراتژیک یا ویکی نابه بقاسی از دبینم امریکا نکاره بکه و اپراسیونه که بجهی اگر ببجی او جده بر ریسکه که مزن و وندهی مزن حتی نهاجی ده پوزیسیونه که بی آلی ده بی طرف ده حتی کنگی وی کار به او صابمینه خطه که سرج بو ترکیه هیه اگر او خط وره در باز کرن او جی به آلیه کی شر Mükemmel bir soru sordun. تا پرسکا گله کی باش کر جبر وی آوایی بری نیف ساعتک 40 دقیقه یکم دست به وی و شانه بکن کماریا ترکیه دا خویانی یک دا قاسی از باور نک بکم قاسی از دارم سرک ارکانیا ترکیه و یانجی فرمانداریا عثمانی بو و یانجی دوین گوتن کچه گوتن مشکه که ایران سر عزمان ترکیه لحاتای هاتیه خستن جالیه ناتوه و گوتن که پارچه وایجی لحاتای کتن عرده وزیر دروا یه حقان فیدان جی لوزیر دروا ایران عباس عراقچی گریه و عاجزیه ترکیه جرا آنی زمان و ترکیه جی ده داخویانی خدا گوت که ام قادا خواه عثمانی و اولهی آخو خوالاتی خود هر شرط و مجان ده امی بپارزن اوا گرینگ بون بجوی اوایی گرینگ بون اف مشک راست آرمان جاوی نه ترکیه بو لیب آوه کی قادا عثمانی یا ترکیه داگر کرد و درست بو و اف مجاج بو ترکیه حساس بود نرینا ترکیه دبا کو بگهره دوی باوریه دی کو تنه به ایریشن آسمانی گوهرتن ل ایران چینابه دستلات نای گوهرتن Ben asla inanmıyorum. از تقز باور ناکم دکاره زراره که زیده بده و جخوا زراره که زیده جی دا کومارا اسلامی دا آستا سر کرده هاتیه دا جان خوش دستان ریبر ولات علی خامنه‌ای هاتا کشتن گلک سرباز و ایوان هاتا کشتن زیده 700 مروان هاتن کشتن امریکا گوت ما 1200 جه بمب باران کر لوان درا بارگه هنه و جهن اتمی هنه افتش ضرر کا زیاده مزنه لجوه ضرر زیاده تر یعنی گوهرتنا رژیم نه پیکانه که به ایریشن عثمانی پیکواره یعنی ایریشن عثمانی و ده ضرر بدن ایران لید و شرط و مرجان ده از پیکان نبینیم که رژیم به گوهرتن جبو وای افجان و دمه تدبیجی داویا وی شریده و دیسا کومارا اسلامیه ایران هر لتهران حکم بکه Benim şu an gördüğüm نهات تشتو که از دبینم اوه یا اگر مرو به زلالی ببیجه اما هر لسر ایران داخفن ام بحث ضرار ایران دیکن ایران جی گلک ضرر دا آلیه دن ام دی حمو کس دیمنان دبینن ام لتلعاوی و لحیفه لقدس و لباجارن گرینگن اسرائیل ایریشن به باندور ایران کرن هری کم شش لشکرین ایران امریکای هاتن کشتن لگور هنه کان جی اف هجمار گله کی زیده و امریکان ها اشکره ناکن ده همان دمه دا جی دولت عربی لهرمی که هف پیمان امریکای الکویت و ام ببجم بحرین الوان دراجی امارات جی گلک ایریش پک آنین ایران او در آرمانج گرتن لنمانا خامنه‌ای و گوهرتنه که چاوا چیکه هگر کومارا اسلامی بمینه bunu ikiye ayırabiliriz.
ام دکارن وای وک دو قناغ بنرخینن یک شرط و مرجن شرط ده گوهرتن چال پی خوابینه ام دبینی که زیاده گوهرتن پی خواه نه آنین ده انجام ده و دید که عباس عراقچی دا خویانی یک داد جوان را گوتن که هون لوان هرمان لوان ولاتان ددن یک جا افتی رخنا کرن یک جا گون چمال عمانه ددن عمان نافبینکار بو پیوندی و باش بون تشتکی بالکش گوت جار جاران یکینه من لشکری اینسیاتیف وردگرن و چارچوبه yani sistema mozaik da em kar dikin û em li hîviya fermanên serkirdeya namînin hindek hedefan diyar dikin û dikarin êrîşa wan dera bikin. karşılık vereceğini daha önceden uygulamış. İran ji berê da li ser vê yekê sekinî bû kadê çawa bersivekê bide van êrîşan Xameneî berê jî nebû bandora wî li şer ji xwe nedibû. Duvarê bandora wî çi bû nav siyaseta Îranê hindir û derva da bandora Xameneî hebû. Rêz Serhan Afacan serokê navenda lêkolînan ya Îramê tu ji Enqerê li gel me bû zor spas.